Tiko ra China va tlakusa xibalo xa nhundzu ya Amerika ku tlherisela eka xiboho xa President Donald Trump. Vatirhi va le ka NHBRC va ta tengisiwa ekhoto mayelana na ku aka muako wa le George. Kasi mitlangu ya mphikizano wa CAF Champions League yi ya emahlweni madyambu lawa. Baka hina intsako tlhela hi hlangane ka mahungu ya SABC hi ririmi ra Xitsonga ri perile. China va ri Amerika ri fanele ku yima endlelo ra vuxolwa bya ikhonomi ehenhleni ka matiko ya misava. Leswi landzela xiboho xa President wa Amerika Donald Trump xa ku engetela xibalo xa nhundzu huma eChina ku ya eka 104%. Kambe Beijing va ri va ta endla hinkwaswo ku sirhelela ikhonomi ya vona. China na vona se va rihisela hi ku tlakusa xibalo xa nhundzu huma eAmerika ku ya eka 34%. The US side is still imposing extreme pressure on China by imposing tariffs. China firmly opposes and will never accept such arrogance and bullying behavior. If the US really wants to solve the problem through dialogue and negotiations, it should show an attitude of equality, respect and reciprocity. Yisuke kusuka exikarhi ka Beijing na Washington DC. Leswi landzela ku engeteriwa ka xibalo xa nhundzu leyi sukaka China yi nghena Amerika. Xiboho xa President wa Amerika Donald Trump xo engetela tihakelo xi sungula mundzuku ku tirha eka matiko yo hlaya. The Chinese government has made its solemn position clear regarding the US abuse of tariffs. The United States has imposed tariffs on all its trading partners, including China, which infringes upon the legitimate rights and interests of other countries, seriously violates the rules of the World Trade Organization, gravely undermines the rules-based multilateral trading system, and disrupts the global economic order and stability. China va angule endzhaku loko Trump a engetele xibalo xa nhundzu yo suka China yi nghena Amerika hi 34%. Beijing va ri xiboho lexi i ku tlula milawu ya nhlangano wa mabindzu wa matiko ya misava. Ntlhanu wa vatirhi lava nga yimisiwa entirhweni eka hofisi ya vulavuri bya xiyenge xa vumaki bya tindlu na miako National Home Builders Registration Council kumbe NHBRC ku komisa hi mayelana na mhangu ya ku aka muako wa George va nga ha tengisiwa ekhoto. Holobye wa tindlu na vutshamo bya vaaki Thembi Simelane u ri xiviko xa mahungu kumbe xa mhangu leyi nga koxa vutomi bya 30 wa vatirhi se xi yisiwe eka swiyenge swa nawu. Xiviko xi komba leswaku ku vile na ku tlula milawu yo tala leswi nga vanga mhangu leyi. Xiviko xi komba swihoxo leswi nga endliwa kona muako wu nga si akiwa na loko wu ri karhi wu akiwa. Swihoxo swi katsa ku va nga landzelelangi milawu ya mafambiselo ya vumaki ku katsa na ku kayivela ka switifiketi. The investigation into this process revealed significant irregularities in their registration process. The company in question inaccurately presented its capabilities during the registration phase. Amongst other things, it failed to declare its intention to construct a multi-story building. This omission, by its very nature, breached the NHBR policies, which require transparency regarding a home builder intended project scope with regard to the test of the technical capacity as to whether as an entity or a company are you able to build. Have you ever built a project of this nature, size bigger or smaller? So by passing this rigorous process, a company in question compromised its registration and certification of the project. Company mangaro emaphoriseni xikan'we na ntlhanu wa vatirhi lava katsaka na mulawurinkulu loyi a nga yimisiwa entirhweni. There are 5 who have been charged, who are on suspension already. We have got a number of colleagues who, in our system, in the NHBRC, as employees, who were responsible for some of the steps which were not adhered to, who have already been placed on suspension, including the CEO. Swin'wana swa bumabumelo swi katsa ku va ntlawa lowu nga thoriwa wu langutisa miako leyi nga hetisekangiki naswona vafambisi va project va fanele ku tama va ri exivandleni xa muako.
The report went further to recommend that technical managers must be full-time on site during critical stages of construction, that inspection be conducted within 5 days as per our scheduled NHBRC guidelines, and that NHBRC staff must not be allowed to use another staff member login credentials for approval or for verification processes. Hambi leswi ku nga si khomiwa ka munhu va ndyangu va koxa vululami, miako yin'wana leyi nga hlayisekangiki yi vekiwe tihlo. Vaaki va xifundzankulu xa Northern Cape va le hansi ka nxungeto wa minkhukhulo endzhaku ku pfuriwa ka nyango wa vuntlhanu wa damu ra Vaal. Leswi tlakuse mpimo wa mati eka swiyenge swo hlaya swa xifundzankulu. Timpfula ta matimba eka tindhawu ta Namakwa ti kavanyete mphakelo wa gezi na vuhlanganisi bya cellphone. Van'wamapurasi lava nga ekusuhi na damu ra Vaal va chavela swo biha leswi landzela switsundzuxo leswi yaka emahlweni swa ku tlakuka ka mpimo wa mati leswi languteriwaka eka masiku lama taka. N'wamapurasi wun'wana wa swifuwo u ri una kungu ra xihatla. Our concerns as farmers that are living along the banks of the Vaal River is that our livestock are going to be threatened, in terms of grazing, because we have a limited portion of grazing up down the farm here. It's agricultural projects where we're not supposed to take our animals to. So they'll only be limited to this portion where I'm standing now, down to that side, that direction. And now it becomes a problem when the water rising rapidly. We'll just have to keep our animals, in their crawl. Holobye nkulu loyi a khomelaka eNorthern Cape Betlevas u kombele timasipala na miganga leyi tshamaka ekusuhi na damu ra Vaal ku lemukisa vaaki hi nkarhi loko ku ri ku ta laveka ku va va suka etindhawini ta vona. Timasipala leti khumbekaka ti lerisiwe ku tshama va vambe ngoma. From our side, we are confident that we have the capacity as a province to respond to any disaster in our province, but we will keep our communities informed, and our municipalities should communicate to communities around any possibilities in terms of the floods that might occur. Murimi loyi u tshemba leswaku a ku nge vi na xilaveko xo pfulela mati nakambe eka masiku lawa taka. U ri loko ko pfuleriwa migero yo humesa mati edan'wini swi ta endla leswaku va lahlekeriwa hi swifuwo hi ndlela yo biha swinene leswi nga tshama swi n'wi humelela eka malembe ndzhaku. President Cyril Ramaphosa u ri xiyenge xa vululami xi fanele ku engetela khinkhi eka ku lwisana na madzolonga ehenhleni ka vamanana na vana. Ramaphosa a vulavula eka nhlengeletano ya vu-17 ya nhlangano wa vaavanyisi va xisati eCape Town. Xigankulu xa nhlengeletano hi lexi nge Women in Leadership to End Gender-Based Violence and Femicide. Nhlengeletano yi ta hi nkarhi lowu Afrika-Dzonga ri nga hansi ka mpimo wa ku dlawa ni ku xanisiwa ka vana na vamanana. President Cyril Ramaphosa u tshikelele nkoka wo tisa leswaku vululami byi nga tirhi ntsena byi fanele ku voniwa tanihi xitirhisiwa xo lwisana na mpingo wa madzolonga ya rimbewu laha Afrika-Dzonga na matiko ya misava. When women and girls who have experienced gender-based violence have confidence and have trust in the legal system, they are more likely to report these crimes and to assert their rights. And people victims fear to come forward because they at times think that justice will not be seen to be done. So therefore, attending to this will enable many more to come through. Ramaphosa a vulavula na 900 wa varhumiwa lava katsaka vaavanyisi va majistarata, vativi va nawu na vaendli va milawu va xisati ku huma eka matiko yo hambanahambana ya misava lava nga vumba nhlangano wo lwisana na mpingo lowu. This conference is an opportunity, therefore, to sharpen our collective commitment to laws that heal, courts that should transform, and to systems that should center humanity and the respect for women. Nhlengeletano yi rhurhiwe hi Afrika-Dzonga ehansi ka vurhangeri bya muavanyisinkulu Afrika-Dzonga Mandisa Maya. The theme for this year's conference, Resilience, Women in Leadership to End Gender-Based Violence and Femicide, is a powerful and relevant focus of the organization,
It accords with the IWJ's resolve to underpin all its work with a pledge to end the scourge of gender-based violence and femicide. Swatetano President unyike mbulavulo wa yena hi nkarhi lowu Afrika-Dzonga ri nga langutana na ntlhontlho wa tipolitiki eka mfumo wa nhlengelo kumbe GNU. Ramaphosa a nga angulanga hi vumundzuku bya GNU na vaholobye lava sukaka eka vandla ra TA. Kuni ku vilela mayelana na xiyimo xa vuhlayiseki bya lomu tikhoto ta tiko. Leswi landzela ku dlawa ka wanuna loyi ku tshembiwaka leswaku i n'winyi wa mathekisi ehandle ka muako wa magistrate wa Wynberg eCape Town. Va huvo ya vuchuchisi NPA eWestern Cape va ri wanuna wa 50 wa malembe loyi a nga baleseriwa a lova a ri muhehliwa eka nandzu wa vugevenga. Mudlayi u balekile nakona maphorisa va karhi ku hlotana na yena. Wanuna wa malembe 50 loyi a ri ekhoto tani muhehliwa u baleseriwe a lova. Ndzawulo ya vululami yi ri mhangu leyi yi tekela ehansi vuhlayiseki ni ndzhuti wa tikhoto ta tiko. The minister says such incidents have a potential to deter witnesses from assisting the state in prosecuting cases successfully. The South African Police Service is currently handling the investigation into how this incident occurred, and all necessary steps are being taken to address the situation. Mutshamaxitulu wa komiti ya ndzawulo ya vululami Xola Ngcola u hlamele swinene hi mhangu leyi nga humelela. It is shocking that a person can be murdered inside a courtroom. We are going to take time and visit the court and see the security features that are there, and then take a decision on what preventative steps that need to be taken, ensuring that the public, the judicial officers, and all the court parties are safe inside our courtrooms. It is very shocking and unprecedented. Va xiyenge xa vululami va lava leswaku endliwa vulavisisi mayelana ni mhangu leyi. How is this allowed to take place? The security at the court is, in my view, a huge problem. Some of the scanning devices were not operational, and this is not only at Wynberg, but it happens at many other courts throughout South Africa. The CCTV cameras that were in some of the passages that could have been used to capture the perpetrators were not working. So I actually appeared in the regional court today, and a number of magistrates with whom I spoke were severely traumatized, prosecutors as well, and it is something that has to be seriously addressed. Makwavo wa mufi Qedile Langa u ri a va vilela swinene hi ta ku ya ka mufi ekhoto tanihileswi a nga pona ku dlawa eka khoto leyi swi a nga dlawa eka yona. Langa u ri u tshemba leswaku ku baleseriwa ka makwavo wa yena swi nga swi fambelana ni madzolonga ya mathekisi lama nga kona eMizenberg tanihileswi na yena a ri n'wamathekisi. Maphorisa ya karhi ku hlotana ni muehleketeleriwa. Hi se mahlweni mahungu SABC. Gqweta ra Johanisa Thehe ku nga muhehliwa eka nandzu wa ku tlhakisa no pfinya eka chweni ehandle ka Libwakgomo u hehla leswaku maphorisa va be muyimeriwa wakwe ku n'wi sindzisa ku hlambunuka. Sathehe a ri ekhoto ya Polokwane namuntlha. Pimani Baloyi wa vika. Hambileswi a ku na mpfula, vaaki vo suka emugangeni wa ka Chweni xikan'we ni vatirhi va ndzawulo ya rihanyo laha Limpopo a va ta tikhoto. Va vula leswaku va lava Johannes Sathehe a pfaleriwa exitokisini nkarhi wo leha. Sathehe u langutane na milandzu ya 25 leyi katsaka ya 4 yo pfinya na yin'wana ya ku tshova a hlasela xikan'we ni ya ku tlhakisa. Tliliniki le mugangeni wa ka Chweni yi ve yi herisa vukorhokeri bya navusiku ni mahelo ya vhiki leswi swi vilerisaka vaaki va muganga lowa. Sintse go diragala tiragalo ya go ka toga manese a e sa bereka bošego e be e bereka Monday to Monday bošego le mosegare ganyo le e bulwa ka 7 ya tšhaiša ka 4. Namuntlha muchuchisi o ngetelele milandzu yinharhu ehenhla ka Sathehe. The state intends to add other charges. Therefore, as of today, the accused worship is facing an additional count number 23 of robbery with aggravating circumstances, count number 24 of robbery with aggravating circumstances, count number 25 of kidnapping worship. Muyimeri wa Sathehe wa swa nawu u byele khoto leswaku maphorisa va mbeyeterile Sathehe ku hlaya hi xikongomelo xo lava ku n'wi sindzisa leswaku a va nyika xitetimende xo amukela nandzu. They were attempts with regards to getting a confession from the accused person in the worship, and I'm informed that
Accused person, Your Worship, was assaulted, was choked, Your Worship. He was fastened on his hand by making use of handcuffs, Your Worship. This matter is then remanded for the... Nanzunzi serwe emahlweni ku ya eka n'hweti ya Khotavuxika. Epimani Baliwa Mangwa SABC ePolokwane. Magqwetha n'wamabindzu wa le Polokwane Ramesh Patel va byele khoto leswaku ku va DNA ya muhehliwa nga kumekanga eka minwala tintiho ta mufi swi komba leswaku Patel a nga na nandzu wa ku dlaya. Patel u tengisiwa mayelana ku dlaya nsati wakwe Fatima Patel hi n'hweti ya Nhlangula 2015. Fatima u kumeka a lovile kaya ra vona eNivana ePolokwane. Khoto itwe vumbhoni bya leswaku Ramesh Patel a ri na swivati swa ku n'wayiwa leswi nga vaka swi vangiwe hi loko a lwa nsati wakwe a nga si dlayiwa. Loko mfumo na gqwetha ra muhehliwa va ya emahlweni ni minjhekanjhekisano yo pfala, gqwetha ra Patel Advocate Salem Khan u tama a ha yima hi leswaku customer rakwe a ri na nandzu. U tshemba leswaku ku fukuriwa ka ntsumbu wa Fatima Patel ku va ku ta endliwa DNA a swi nga bohi. Khan u ri DNA leyi hehliwaka a yi nga ta kumeka eka ntsumbu wa muhlaseriwa hambiloko ntsumbu wakwe a wu nga hlambisiwanga a nga si lahliwa. Khan u tlhela a tshemba leswaku vumbhoni bya makwavo wa Ramesh Patel ni bya mbhoni ya mfumo Rizan Patel byi hambane ni bya mutirhi wa le kaya. Mr. Rizan Patel's evidence that is advanced by the state and the state relies on it. On the other hand, the state advances a contradictory version relating to what actually happened, what Sibongile did when she, the accused, and Rizan returned home. Nandzu hundziseriwe eka Ravumbirhi vhiki leri taka. Wun'wana wa mindyangu ya lava nga yiveriwa mintsumbu ya vafi va vona eka mochari wa le Kurumane Northern Cape va ri va tikeriwa swinene. Mindyangu yi lava ntsena ku lahla vafi va vona. Mintsumbu yi yiviwe eka mochari wa Mothewa wa Vuphilo. Shaka ra mufi wa 60 wa malembe loyi ku nga yiviwa ntsumbu wa yena Diteko Vatswadi u ri mhangu leyi yi va tsona vurhongo. Ku hehliwa leswaku mintsumbu yi tekiwe hi vavanuna vambirhi lava nga nghena emoxari va mbetela na ku tlhela va boha varindzi no va pfala mahlo. Va ndyangu va chavela leswaku mintsumbu yi nga va yi tekiwe hi xikongomelo xo endla mirhi. Re batla go bona la re beile motho wa rona. Re mo beile mo batho ba dulang teng. Bo ba robalang teng le bona. Ha go monate go dula re ntse re khatsing. Ha go monate go dula re ntse re ruta o ka dipelo gore batho ba motho a rona go ka bogole botoka ntse re mmele go batho ba robalang teng. Monjo u ri va sale na swivutiso swo hlaya. U lava ku tiva leswaku va kote njhani ku nghena naswona hikokwalaho ka yini va nga se khomiwa. Maphorisa va ri va karhi ku tirha hi matimba ku khoma swigevenga leswi nga yiva mintsumbu. To date, there has been no arrest and the missing corpses not yet recovered. The investigation team are working tirelessly and following up on all leads regarding the case. Moxari u humese xiviko laha va tshembisaka ku tirhisana kahle na maphorisa. Tidyondzo ti kavanyetiwile exikolweni xa le hansi xa Xixile ePienaar eMpumalanga. Vatswari va vilerisiwa hi vuhlayiseki bya vana va vona. N'waxemu va pfale xikolo ku ringana vhiki hinkwaro hikokwalaho ka swivangelo swa vuhlayiseki. Nhlamulo Mabasa wa vika. Tidyondzo ti kavanyetekile hi ku ya hi vatswari, vadyondzi a va hlayisekanga loko va ri exikolweni lexi. Swigevenga hambi ku ri swiharhi swi nghena laha xikolweni nkarhi lowu migingiriko ya tidyondzo ya ka emahlweni. Va hehla na huvo ya vufambisi bya xikolo hi migingiriko ya xin'wana manana. Sibatali siyakhala siyasaba futhi kuletha abantwana sesibona ngathi abantwana abakho safe kule sikolo. Namhla la sikolweni eShishila kune problem yefenisi. Ifenisi lengekho esimeni lesikahle. Kwesibili kucasheka lokwendeka kule sikolo kuthiwa akucashekwa ngendlela lekahle. Huvo ya vufambisi bya xikolo yi ale ku angula eka mhaka leyi naswona vatswari va hlundzukile swinene. Sibatali sikwatile base Shishila Primary School ngoba kunetindo letikhona lekumele tilungisiwe and iSGB iyasifeyila abafuni kukhuluma nathi nyalo. Chairperson
Siyambita siyamcela ukuthi sicela ukukhuluma naye sihlale phansi simchazele akafuni uyala. Ndzawulo ya dyondzo yi sole ku kavanyetiwa ka migingiriko ya tidyondzo. A xi tiva xiyimo xa infrastructure la xikolweni xa le Xixila primary tanihi leswi nga swi endla ku va hi kota ku va pfuna for xinkarhana hi va nyikete mobile classes kambe xikolo lexi a xi le ka tiplan ta department ya ku hi 2025-2026 hi va lunghisela 2020 ya ti-class la xikolweni hi ta tlhela futhi hi langutisana mhaka ya FENIS kambe lexi nga fambisaneki na xona tanihi ndzawulo ya dyondzo i ku loko ku ri ku na swiphiqo swo karhi ka community va famba va sivela vana ku va exikolweni va nga swi endli sweleswo va vuyi ta vulavurisana. Vatswari va vule leswaku xikolo xi ta tama xa ha pfariwile ku fikela loko ndzawulo ya dyondzo yi tihlanganisile na vona. Nhlamulo Mabasa, mahungu ya SABC, Pinar, Mpumalanga. Randi yi tsanile loko yi pimanisiwa na timali ta matiko ya misava. Nxavo wa dolara i 19 rand 78 cents, pondo i 25 rand 23 cents, euro i 21 rand 85 cents, kasi pula ya Botswana 1 rand 38 cents. Minkavelo ka JSE a ri ehansi namuntlha. Nsuku $3,078 hi awunsi, platinum $922 hi awunsi, nxavo oil mbisi $59.80 hi mphongolo. Kasi hi argumentisa sweswo ya namuntlha na vhiki leri hi khensa swinene vulanguteri bya n'wina vo ta landzela maxelo endzhaku ka mavhengele riperile. Riperile a langutisile leswaku maxelo ya tshamiseke ku yini madyambu ya namuntlha ku languteliwe mpfula leyi nga ta va yi ri kona kwala exifundzeninkulu xa Limpopo kasi na kwala Mpumalanga nakona yi kha yi famba ka 60 wa ti-percent kasi loko langutisa kwala exifundzeninkulu xa KwaZulu-Natal yi langutisa na kwala exifundzeninkulu xa Eastern Cape kasi kona ku languteliwe maxelo mpfula leyi nga ta va yi ri kona yi kha yi fambela ka 30 wa ti-percent kasi loko hi langutisa na kona mundzuku timpfula ta va 30k mahlweni kwala exifundzeninkulu xa Limpopo ti rhelela ti fika kwala exifundzeninkulu xa Eastern Cape kasi loko hi langutisa kwala xikarhi ka tiko kona ku languteliwe mapapa lama nga ta va ma ri kona a langutisile leswaku vavumbi va maxelo va hi lemukisa leswaku madyambu ya namuntlha ku languteliwe mpfula ya tilo leyi nga ta va yi ri kona kwala exifundzeninkulu xa Limpopo Mpumalanga kasi na tindhawu tin'wana ta xifundzeninkulu xa KwaZulu-Natal a langutisile leswaku maxelo ya tshamiseke ku yini kwala exifundzeninkulu xa Gauteng kasi kona loko hi langutisa kwala Pretoria 24 loko langutisa kwala dorobeni ra Joni kona yi ta va yi kha yi famba ka 22 wa ti-degrees kasi loko langutisa xifundzeninkulu xa Limpopo kona ku languteliwe maxelo yo saseka laha nga ta va kha ku hisa kwala Musini kasi loko langutisa kwala Botsoleni kasi loko langutisa kwala Malamulele Blingvater kasi na kwala ka Maphata kasi na kwala ka Hlalini ni le ka Ntshuxi nakona ku languteliwe maxelo yo hisa loko langutisa kwala Polokwane nakona yi ta va yi kha yi famba ka 26 wa ti-degrees kasi Phalaborwa kona ku ta va kha ku hisa loko langutisa xifundzeninkulu xa Mpumalanga nakona ku languteliwe maxelo yo saseka laha nga ta va kha ku hisa Skukuza kasi loko hi langutisa Mbombela yona yi ta va yi kha yi fambela ka 25 wa ti-degrees kasi loko langutisa kwala Ermelo yona yi ta va yi kha yi famba ka 21 wa ti-degrees loko langutisa xifundzeninkulu xa KwaZulu-Natal nakona ku languteliwe maxelo yo kufumela Richards Bay kasi loko ka dorobeni ra Durban kona nakona ku ta va kha ku famba ka 25 wa ti-degrees loko langutisa xifundzeninkulu xa Eastern Cape kasi nakona ku languteliwe maxelo yo kufumela Mthatha East London nakona kufumela kasi loko hi langutisa kwala Gqeberha yi ta va yi kha yi famba ka 21 wa ti-degrees loko langutisa xifundzeninkulu xa Western Cape kasi nakona ku languteliwe maxelo laha nga ta va yi ri kona kha ku fambisana na timpfula eka tindhawu tin'wana loko hi langutisa George 20 kasi loko hi langutisa Mossel Bay 20 kasi nakona kwala dorobeni ra Cape Town kona ku languteliwe maxelo yo kufumela laha nga ta va yi kha yi famba ka 25 wa ti-degrees loko langutisa xifundzeninkulu xa Northern Cape kasi nakona ku languteliwe maxelo yo kufumela nga ta va kha ku hisa eka tindhawu tin'wana loko langutisa Upington 28 Springbok yona yi ta va yi kha yi famba ka 26 wa ti-degrees kasi la Kurumani yona yi ta va yi kha yi famba ka 23 loko langutisa kwala xifundzeninkulu xa Free State nakona ku languteliwe maxelo yo kufumela kasi Sasolburg 25 kasi loko langutisa kwala Welcome yi ta va yi kha yi famba 24 kasi loko langutisa kwala dorobeni ra Bloemfontein yi ta va yi kha yi famba ka 22 wa ti-degrees kasi loko langutisa xifundzeninkulu xa North West kona ku languteliwe maxelo yo saseka laha nga ta va kha ku kufumela eka tindhawu tin'wana loko langutisa kwala Rustenburg 28 kasi loko langutisa kwala Mahikeng yi ta va yi kha yi famba kwala ka 26 kasi loko langutisa kwala Vryburg kona yi ta va yi kha yi famba ka 24 wa ti-degrees hi leswi a mi khomile swona eka maxelo riperile